Lorong manek ba telespectadores GMN TV no ouvintes Radio Nacional FM atos ida ponto ida megahertz. Bem-vindo a programa Haburas Vida Espiritual, episódio atos ne walnulu resin 5. E episódio da ne ita se reflecte con aba sai participante ativo e amaromak ninia plano. No ita ne reflexão ne se ligamos ho lorong ascensãonya, lorong nebe na Jesus Kristus sai balalehan. Mabita baseia baia leitura evangelho niang São Lucas capítulo 2 resin 1 versículo 1 resin 5 to 5 resin 3. Iha evangelho idane Jesus halo buat tidak notável molok saya balalehan. Nia loke nia discípulos siran nia hanuin atau comprende escritura. Durante tinan tolu sira laohonia, maibe sira precisa na fating iluminação divina atau comprende maroma ninia plano. Idane fo hanui mai ita katak misão hahu laoso itane hanuin rasik. Maibe ho maroma nia lia fuang. Molok ita bele haklaken Kristu ita tengki husik nia hanuring ita. Idane ma qualidade discípulo Jesus niang. Ita hotune besarani ita precisa aprende husik Kristu liliu lihu si maromak ne futar lia fuang atau ne ita bele saisasin los Kristu niang. Ita halo tempo atau le escritura ho oração. Bele hakakan Kristu ita tengki husik nia hanuring ita uluklai. Hodi husik idane atau forma ita nemoris. Ka ita depende date ba emania matenek. Hanesan discípulos sira ita precisa Jesus atau loke ita nia hanoi atau ita bele hare onsa nia serviço iha mundo. Jesus depois declara imi maksasing babuat sirane iha Lucas capítulo 24 versículo 48 sasing mak ema nebe konta buat nebe nia hare norona. Eskolante sira laos dit hatene konaba Jesus. Sira hatene nia. Sira nia sasing makas tebe tamba experiência pessoal nebe sira iha ho Jesus. Nunemos ba ita. Karik ita sidau karek Kristu moresias ho ita nia matang. Maybe ita hasoro nia iha ita nia oração. Iha sakramentus sira. No iha ema seluk nia doming. Ita iha knar atau fasasing kona baidane. Ita nia misang mak atau fahe experiência ne. Lihusi lia fuang, lihusi halok. Simplesmente dalam nebe ita hatudu iha ita ninia moris. Ita hatam bolu atau hatudu ema seluk ba Kristu. Taung nudar sarani ita nia knar laos det atau lori ita nia am ba besik ba Kristu. Mabe atau ita mos lori ema seluk hodi hak besik am ba Kristu. Jesus lah haruka eskolante sira sai keras. Bahira nia sai balalehan nia ladehan basira imi ba keras on atau haklaken evangelho. Em vez de ne nia hatetem basira atau hein Espírito Santo. Idane crucial tebes. Misal laos projeto ita emaniang. Bahira ita karak-kaklakan konaba maromak ni lefuan batna malok seluk. Ita precisa tahu ya ita ni hanoi. Katak misal idane laos ita niang. Abe misal idane maromak ni projeto. Idane maka maromak ni obra. Laho espiritu ita risku atau depende ba ita niang ba ita ni força rasik. Ka hamenus evangelho ba ativismo social det. Ita hare haklakan evangelho hansa atividade social ne beta tengki halo mabe lamai husi tene fiar tamba ita la considera hanesam projeto maromak niang. Mabe banghira ita husik espiritu lidera. Espiritu mak gia ita, espiritu mak sai tene mata dalang. Maski tene halok dominiang nebe kikliu sai parte ida husi maromak ninia plano. Ita pasensia oração. Buka espiritu ne orientação molok halai ba ação. Ita fiar katak maromak se fo atem berani. No lia fuan nebe ita precisa banghira tempo to ona atau ita haklake maromak ne futar lia fuang ba ita ninia malok sira seluk. Hafuin Jesus sai balalehang discípulos sira fila ba Jerusalém hok solok bot. Idane surpresa. Se Jesus foi husik sira labela tau ka triste. Bem ia despedida buat tidak nebe mosu mak tristeza. Mabe ia evangelho nebe ita serona sira fila ba Jerusalém hok solok. Mabe sernek solok mai husi hatene katak nia na fating hamutu khosira
iha dalam fong. Ukung iha lalehang no servisu lihu sisira iha rai. Dala barak liu ita hanoin kono ba misau hanesan todang ida. Mai be disiplus sira hatu rumah ita katak ida nemak privilege ida. Atu foi tane ang hodi servi maromak ne karek dalam rumah ita hanoin ida buat ida ne toran tep-tep sama ita atu halo. Mai be disiplus sira fahane ma ita kata ida ne privilege ida nebe maromak hakarak ita atu halo atu ita partisipa iha maromak ne misang i Kristu hamutuk ho ita no ida ne mak causa ba ita nyak solok buat nebe halo ita hak solok tambah laos ita lao mesak ya mundu ne mai be Kristu ita ne maksoi lao hamutuk ho ita asen saung laos Jesus nia ausência katak nela marca presença ona ita led ne ninia entronização ninia hit ambalaleha atau turia ninia tronu nudar liurai bak criação hotu no nudar ninia seguidor sira ita haruka mai mundu atau continua ninia serviço ita na presença ya mundu ne atau continua Kristo ninia serviço ita na campo missão iha fating hotu iha ita na iha ita na serviço fating no iha comunidade sernya let ita lore Kristo banebe det lihu si hak lakeng mas lihu si moris ho integridade ho compaixão no esperança escolante sira lahela ho dehate ka balalehang sira sai no muda mundu ita mo se halo hanesane se ita fiar iha Jesus Kristo hakasang ho itane halok sira atau muda itane ang muda itane familia muda itane sociedade no muda itane mundu neru ni maluk doben sira asen saung mag momento ida nebe Jesus fahelama ita serviço importante atau hak lakeng konabania Jesus loke ona ita ni hanoing bolu ita atu sai sasing promete ma ita espiritu no hakono ita honia hahalok agora ni haruka ita sai atau hak lakeng ita label heng emaseluk atau halo idane ita rasik nebe fiar ya Kristu hakasang atau halo idane mundu precisa itena sasing ma ita lao ba oi ho fiar hatene katak bit hanesang Kristu niang dilu hanesang Kristu dan nebe morisia susimate Kristu dan nebe sai balalehang lao hamutuk ho ita ihe itena serviço misau niniang dilu ihe itena serviço atu fosasing konaba ita ninia fiar tamane nudar saraning laos de ihe lefuang mabe nudar saraning tengki haturu lihu si asang no itena participação ativamente iha maromak ninia misau iha maromak ninia plano maka tu kontinu hak lakeng konaba Kristu ne ho ita ninia lefuang ho ita ninia halok ho ita ninia moris nune det mak em hot nebe hare ma ita sirabela hare konaba Jesus ninia presença iha ita ninia let no ita ninia ane sai nudar maromak ninia horik fating santa iloron diak wa belon sirahotu inai maromak harek bensaum ba imi hotu